nisa sia Vilingi wa Mauvoo wa mukata mwendo museisya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalivu nthini wa kilungu cha amuka umundi wa katatu wa matuku miongo ili na nyanya mwini wa mwonza mwakani wa ngili ili na miongo ili na imwena indi nthini wa kilungu cha amuka twitha na ngava itatu vala tuambia na Mauvoo na indi itina twelika nthini wa nichauki nthini wa mathangu na itina unenania wa imwe kwa imwe maundu meokonia uteti na maendeo na umundi twithwa na KMC ya wa ward ya Muthethe ni kauntini ya Masaku Mheshimiwa Jeremia Mungoti nwetu kitha nake masaani makuma saa ili nginya saa itatuni indi oyu niamba kuonengerelia Mauvoo nita Erastus Kithuku wa Nzomo twende na kuonenania kwisela ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano isuni namba yotumani mukuvi na nthini wa mitandao yitu no ukwate Mauvoo kana kilunguki imwe kwa imwe kwisela YouTube Mutongo TV official na nthini wa Facebook ni Mutongo TV na indi via Twitter twate kwisela @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na indi tuyambia ni kana ngwatanio ya kiuteti ya NASA ina nyumba ya uthiumo ya chama cha Wiper kwa miaka ina nyumba ila chama kicho na ta kikalika State House nayo kumana na ngusanisyo na kukosa uikeku yu Wiper ni kwatie musi ungi mweu One Kenya Alliance ula ikwikia kanano umetwa nthini wa State House kumana na kuiveta kwa Wiper yuve maumu na maundu maingi menzia nthini wa ngwatanio ya NASA kuyana na nondu Benjamin Mwaka ukuelesya Mauvoo ma Wiper kwikunanza wa NASA mokie na maundu meu muneni musukumyese na mukti munene ula unayo visa munene wa NASA munana munene vyo wa Mutongo wa ODM Raila Odinga na chama cha ODM Norman Magaya Wiper. Magaya anayemwambililia na mukti munene wa NASA Resistance Movement NRM na ila yesiye kutuma wakili meguna ikuthwa kuma va Kenya oka Wiper tamuvange wa kampeni uteti na mitalatala ya Mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uteti ni uwende wa usumbe ukite. Those who are bombers of Kenya during the tallying of the presidential votes will know the trouble and the suffering that Norman went through, including suffering a near heart attack. We thank God that he's still alive and continues to be strong. He has joined Wiper and is going to be working very closely with the party leader going forward. Wiper hoyende kutani ya ODM kwitikila kwa yasya mailingi na sani mbeza siono kana kutana vathei kusongo ODM yu yatuwa yoka ate ove na mwana wo kwiso kwatiania na ndongo yi edho vaketho wiwa no munene ODM katika mbesa isu yosete 62% nundo ina mbunge 94 Wiper ina mbunge 27 ku Wiper kwata 18% ila ni milioni miongo monza ya NC na 11% ila ni milioni miongo ina na itatu na Ford Kenya 9% ila ni milioni miongo itatu na dhansa tu na chama mashinani milioni itatu ndo ina mbungele. Wiper has more members than ANC. Wiper has more members than Ford Kenya. Wiper has more members than KANU. It's a fact. But ODM have more because we gave them the flagship. Take that to the bank. This party has decided we are not deputizing anybody. Sia maile sia One Kenya Alliance ila sina wiwano na ndo ya kiuthukumi na serikali ya Jubilee. Wiper na chama cha KANU si watatasi kuendea na mawiwano mando TV ndambe kwa ndongo isia oka kuweta kana si na udhu na Jubilee. Chama ki cha Wiper kiweta kana miana yo utongo inu wa mbunge ula wa muyumba kathiani Robert Mbui wa munini wa lani ni mbunge ni akati na wa senator wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. wa mukwata ndi wa lani ni Senate iliyo kiitwa Onavanini. We are working with or without ODM. Na itino asya maisha oka sionthe kukolanya mathangu kana certificates kuma kwa mwandikithi wa syama kwa nanyasi nthini wa oka na nzawa NASA wakili ukite ikakomana kutandia awanda itina nene sya uthukumi na utongoi ngwatanio ni inzao.
nasa ni manzoni ni tuuma kuku kuni tukulia nayo ODM nikenda yuke tu join katika One Kenya Alliance nundu ino niyo movement ila yendete kusobe serikali mwaka wa 2022. And if somebody gives me a better formulation, I'm willing to listen. And if under that formulation, they come and win the ticket to run for the presidency, we'll also discuss. But first of all, they have to really convince me that they have better ideas. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va kaunti Nilovi yenito Benjamin Mwaka. Tuwa maondoni mioko ni uteti ni kana gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni waise kana vevata wangu watani wakavinda katu elekele unyivanini munene wa mwaka wa ngili ili na miongwali na ili ayadha na kuthukuma kwa vamona President Uhuru Kenyatta na mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ainene ya kisioni cha Ndakaini kauntini ya Murang'a. Mutua ni wakulia ndongo isionde ikuatene kwa ili ya madhayu ma enende Kenya. Kumshukuru sana Raila Odinga kwa sababu myself, I'm a beneficiary of the work that you did. Kamanda ameongea kuhusu ile miaka 9 ulifungwa kule korokoroni na mambo ambayo umeifanyia kidemokrasia. Na msimamo umekuwa nao. Unajua, like him or not, you have to admire Raila's purpose. Yeye ana msimamo. Si mtu wa kuwayawaya, leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, yuko pale. Yeye ana msimamo. Ukimwona yuko hapa, yuko hapa. And that is something to be admired. Unaona yale Raila Odinga amekuwa akichapisha sana kuhusu maoni yake, nikaona ameanza kushika mifumo ya maendeleo chap ya hali ya manufacturing na kupatia vijana kazi na industrialization. Hapo ndio tunaenda, kwa sababu at the end of the day ufanye kazi upate riziki yako. Finally, kuna watu wengine wanapenda saa zote kutumia kabila zao ili kupanda cheo, kutoroka, kufanya hivi ati ndio waitwe raising their stake. Nilikuwa naongea na Oburu Odinga pale, niambia raising their stake. Raila Odinga, I want to tell you that you will be able to work with all leaders in this country. I'll work with Uhuru Kenyatta, I'll work with Raila, I'll work with everybody here for the sake of our people. Watu wanaotaka kwenda waende, wala wanabakia, tunafanya kazi pamoja for the benefit of our people. Kipango kikabila tu. Tuwa utetini ni kana seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua Kiyo ni wakulia enendima kaunti isu maikamu nyuve ingi governor Charity Ngilu unjuvanini wa ngili ili na miongwali na ili ainenea Kitui cha Itheo Kiyo ni wambudhisya alamethitwe mayasya kana niwethitwe Aivo Ngilu na utongoi wa Kitui ayasya huya wake ni kuikithia ni vethi wana aki ovamwe na utumi musio wa mbesa sya mwenende Lina Musangi na Ingewa. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyo wa Wambua ni wa makule kwa ndaya enenzima kaunti ya Kitui meka nyuve gavana ula wiki Vilani Charity Kaluki Wangilu ingi usakuwa nini ukite. Ngai atu vichekwo, neko nenga mwanya kuyukuna kura. Matuko kenda, mwi wa nyanya, mwaka wangilile, nyongwele na ile. Ndesi, alama kenda mkilikile cha gavana nao, nye na mwiso andu maitu. Tafadhali ni kuondu wa uniwenyi mwika nenge Kaluki Wangilu kidula cha gavana wa kaunti ya Kitui. Kiyo ulona nenea sokoni wa enzo wodini ekanga cha tunela Kitui chetheo nuna isika na we nuko monenga ndaya gavana wa Kitui Kaluki Wangilu indi nde monenga ndaya aendeye na kuumisia inenzi. Nondo andu maitu mada Mungu sema kweli niko monenga ndaya ni maitu monenga ndaya. Lakini akwadi munenge ndaya yaende kuumisia ndo makwa ni siyaisi. Ndiye tikila kiunacho. Tusisiya ndo maitu tusisineza gai tuwengai atunenge atongo ya seo atongo imatwa na kudutwa na mbe nanye onanenena ndo bidhandu mumeati nena wachabaga ni sana nye wito wako wambe ola nengere ndaye kabisa ni wito wako manda kuvi etune nye na ndo mako usiwito wako wambe ibada kabisa wito wako wanati siasa kana ati kwitha munene kana kwitha senator. Inge Kiyo numanengi mwanyene nzima nyuve mundula makuwa na atonya kwitha seneta musiombe wake ni kuondu wose uwo. Na nenenga nita mwanya kwa andu wa Kitui nga meati andu ma kaunti ya Kitui mwavika bandu mwa sisi mukona atibena mundu ungi utona kwitha senator musio
bewa enoki wa wambua ni kondo wosio wenyu na ni kondo au ni wenyu munduzu mukamunenga kuri nuko katumanda twimando sio kwando maitu tumanda kwija ndugila twimando sio kwando maitu. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Tuitiana na ngewa isu ya Kitui ni kana mwandiki munene wa ngwatanio ya kutetea mavata ma athukumi kotu Francis Atwoli ni wavuthe sianzia ila munini wa President Dr. William Ruto wende na kutumia kwikunia maleve kuyumbanisya unyuvani wa mwaka wa ngili ile na miongole na ili. Atwoli ni wasia kana maundu ma asla na bottom up mayesa kuthinikia mathina ma mawia kati wa amwika vande itu ya Kenya. Benjamin Mwaka ni wasia okethia na ili vote. Mwanane wa ngwatanio ya siama cia athukumi va Kenya kotu Francis Atwoli ni mwavie thekoteti wa munino wa President William Ruto wa hustlers na ula uvatisitwe ta bottom up economy iwe takana wina mausungi okonya mathina ma amwika mama wia na alame kumbilite amwika ingi kwa uyu va Kenya. Atwoli wetakana uteti wena kielelo nula unenga amwike vuso yaku ikwatia mawia ma kutwa kwanana na kisomo cho na ula uthuthia mwika kwivundisya utuika wa matukwa wa mitandao na mikumukanilie na kuwimia no kana kumanda na kwiyandika mo ene. We better talk now that let us correct what we are trying to do that cannot fit into this generation and change the young people by providing the real employment. Not slogans and policies cannot help. People are talking of e-commerce. People are talking of digital economy. People are talking about smart economy. Smart economy drives digital economy. You know? And Kenyan leaders are talking of things like wheelbarrows, things like what? Things like bottom up. You know, people must be serious. Ainene ava musino ilovi. Atwoli niwa ya monokuma na siko siamu ikainge. Alamethitwe maithi kumantha mawia nthi cia walavune na itina kwithia nthino maundu maito ona kwisa kuvikia kwasya mathayu mo kwisila kuthinywa na kuawa ila menthi isu. If you happen to go at the airport, that is Jomo Kenyatta Airport, in the morning, when the Qatar airline is arriving in the morning at Jomo Kenyatta International Airport, you will witness and you will see it for yourself. Coffins coming out of that airline. Some of the coffins are transported at the coast, Mombasa, Western Kenya, Central Kenya, and everywhere in the country, of our young women who day and night are killed in the Gulf under the lame excuse and explanation from government that they are creating employment for Kenyans outside Kenya. Sieko hii siethitwe simbingi kwa miaka kauta kwao yu na yu ndaene nthina serikali kumya yesilia kumantha mawia ntheisu na vandu vake enda serikali imameundu ikumanthia ene nthi make mawia makuyana. Kila naomba tu embassy yetu ya Saudi Arabia iweze kusaidia watu, manake ni kama imezembea. Ukipeleka ripoti hakuna msaada unapata kutoka kwa embassy. Niko na namba nyingi za embassy nilipewa zinisaidie, lakini hakuna hata moja ilinisaidia. Outside there, kama huna kazi, huna pesa, you are on your own completely on the streets. I've helped so many to come here when they are alive. And so many are coming dead. Inge Atwoli no waelesi undu enenthia ingi ona itina wa wemwe na kuosa itambia kumatethia no kana kusiokethia va Kenya unumethitwe mateu ne walingilia wa kusioka musi na yuenda serikali ya Kenya yethiwe thingu no na nthii na kulunga wia huu wa kumantha na kutwandu nthi cia nzama wiani ayuetakana kwao yu maundu tima seo na vanini. Yeye alikuja kunambia, sijui bosi alisema mimi niliiba, akaniwekea bloki
Nikaenda kwa mara ya kwanza leba, nikaenda kufunguliwa. Halafu huku kwa mara ya pili ndo akaja kunambia aliblock tena, maana alienda kushtaki yeye. Anasema yeye Juma akaenda huko kwa leba akaambiwa awape siku 7. Halafu ndo akienda wataenda kukaa waongee. Akanambia hivyo. Miezi 5.5 nikiwa kwa ofisi nilikuwa mgonjwa. Lakini sasa mali imefika ni Mungu tu na nilishukuru. Walitaka kunifanyia operation, nikakataa, nikasema nataka kurudi kwa familia yangu nifanyie operation kwa familia yangu. Ikawa ni matatizo ya hapa na pale. Yaani kupigwa mpaka kwa ofisi nimepigwa sana. Hadi nikapelekwa polisi, mali kafikia ni Mungu tu. And this is the highest time government must regulate issue of employment agencies. They must be banned, suspended, and we forget about it. If we are to look for employment for our young men and women, let us look employment for professionals. Dilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino ilovi yendito Benjamin Mwaka. Na tuelika Mauvoo miokonya kisomo nekana kamisa wa kaunti ya Makueni Mohamed Maalim niwo miawetano kwa asina alimu maikithie kanane masu viasiana na mwisho wa corona kabinda kaisi wakete maskulu ni otondu kale buchalo wa mutunga ukutuelesya wakabinda ni kauni kana Maalim ni wase kilungu cha yana yulwa yana cha manyiwa na maneke mutiani wa KCPE ni meudhi maskulu ni masekondari. Miao na miamulo kuatiwa. Miao ene nzia ya kwesoviana na ikuwa ya corona ni kwitha tulinoto wa corona tuyovaa na yusiana isiokie sukulu ni vinda ya kila mundu kwitha metho kuma valave ya sei kufikia valave ya alimu na siana ila si masukuluni. Serikali ndile iliyekanda kwekithia kana siana ila si masukuluni ni siate ya miamulo ya kwekithia kana nenzo veku na une wasia munene kuma maofisini ma kamishna Maalim va kauntini ya Makueni ndene wonena nyawa imwe kwa imwe na kisese cha Mutongoi TV. Tangu jana wakati ufunguzi wa shule zimeanza, tumeweza kuwasiliana na machiefs wetu kupitia kwa deputy county commissioners na assistant county commissioners, na msimamo wa serikali ni kuhakikisha ile agizo ya Mheshimiwa Rais na zile masharti ya Wizara ya Afya zimetekelezwa vilivyo. Kuyana na county commissioner Maalim nikana tia ene serikali yeyo kaya ile ne kwekithia kana siana nenzo veku ende ne kana nginya sei malitetha memo Stalin wambe kwekithia usoveku wa siana hii ila si masukulune. Tunawauliza wazazi bado wanastahili kusaidia shule zetu. Isiwe kila jambo tunasema hayo ni jukumu ya serikali. Sisi pia watoto tumewazaa na tuna jukumu. Bali na serikali kutekeleza jukumu zake, wazazi pia ujue uko na nafasi ya kusaidia, hasa wakati huu ambaye tunapambana na mambo ya hili janga ya COVID-19 ama coronavirus. Na yu vewia we kumbo ya kana ila tumita fourth wave ya wawu wa corona kamishna Maalim nunu wetakana kuyali tonya akiwuma skuluni. Tuendelee kusaidia wakati huu, hasa wakati wa kiangazi. We need a lot of water in our schools. Tunahitaji maji kwa wingi. Na shule nyingi huwa zinategemea ile tunasema kuhifadhi maji kutoka ile tunasema roof catchment. Na wakati huu hatujapata mvua ya kutosha, kwa hivyo kuna kiangazi. Tatizo ya maji pale kumeshuhudiwa, ndio ile report nimepata kutoka machiefs wetu kutoka kila sehemu ya county. Kakavindane kama chief county neno ya Makueni mana tambo kama sukulu ni kwekethia umbani wa sukulu kwisiana tulino twaikuwa yemo isio ya corona. Mutongoi TV kumavamo ofisini ma county commissioner wote county ya Makueni Vilingi wa Mauvoo reportia neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi twetia na Caleb Chalo wa Mutunga twambo yuthi umoni o mukuve ni ziokethete na Mauvoo mbeange ndukathibasa.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Pasi ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwese negoga ngalika mindo ngalika libu tio bama tako nangelika ndini na halika mutumionge natambatete u yake lingoloba anaumia ba una atia subia mundu mukana ake atonelela libu tibinga twambata wewe niwese ba upa nyunge tondo ndetini mwanenyu Zui nisiwe mundu mukoma akatata ungone yake bwana bibi negwake beza na atavu pale salibuti watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 5 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe Vayenzia ngaliko sionde uvana utumika muthiani wa lelo kona nyakana ngali sionde iyetekilityo kuvita. Nina udhocha ingi nzama ya kwete wiwa naona umwe kwi NND NCIC ni ambeise iseso ya kuvundisya maofisa mausese imevo makivo na ndongo isya nyumba 10 kuma sub-county Thandatusia county ya Mombasa yulu wa maundumaki mbai na uneni muthuku ulawitoa hate speech na ila itonya kwete ithoko kavindani ka unyuvani. Docas Kadego ulani kamisena wa NCIC ni umbulile kana amwika ainge county ya Mombasa tamalika ikundini itailete na kuulwa nduthi kavindani ka usakuani. Angelina Mose na ilivote. Ama ya kuwete ngwatanio na umwe kwi NND kana NCIC ni ambesya mauvundi sio mamethenya ili kwi maofisa ma kuikithia OCSA yulu wakawa kimbai ula weta weni unyuvani uneni muthuku ula utonya kuwete ithoko kwi makivu atui na ongamima nyumba 10 kwi sub county sionthe Thandatusia county ya Mombasa. Kamishna wanzama Dorcas Kadega ni waweta kana amwika aingi va county ya Mombasa tamaviki ya kulika ikundini sia kuthua nduthi kavindani ka usakwani na kuwete uvungulua muwo isioni aiwete tamao viki ya kuvunde sia maofisa ma OCSA ni kana kuikithia kana muwo ivinda ya usakwani ukiteni wa kwatikana. Hatutaki kufikia wakati wa elections, wakati wa uchaguzi tupate kwamba bado kuna shida. Tunajua kwamba Mombasa kuna wakati ambapo gangs zinakuwa, yani vijana wanatumiwa kuweza kutisha wengine ili wasiweze kupiga kura vizuri ama waweze kuunga mkono chama fulani ama watu fulani. Sasa hapo ndipo tunajaribu kuweza kuhamasisha kila vikundi. Kwa hivyo tuko hapa siku 2 kuweza kujadiliana na wale ambao wanaishi hapa, ambapo tumeweza kutumia county commissioner ameweza kutuletea tuweze kuona kwamba amani itakuwepo. Oingini wakuli atati alama kwithi wa mayetia ivila kivathukanio kavindani ka unyuvani mavikie kutoa kampeni sio kwanzia ila siailite takunena ndeto ila siailite ingini wakuli amwika meka vikie kwitikila kutumiwa ni atati nae ivindani ya usakuani. Viongozi pia tunajua kwamba wako na shida kwa sababu wanaposimama kuweza kuzungumzia wananchi unapata kwamba wanatoa maneno yasiyofaa katika hiyo eneo ama kwa watu wao, na tunataka kuambia wananchi kwamba mujihadhari, msiweze kufuata umati tu wa maneno yasiyofaa mkishangilia. Hayo ndio yatalete uhasama. Wajichunge na hasa vijana wasitumike kwa kuweza kutumiwa na viongozi. Kavindani kauna ke county commissioner wa Mombasa Gilbert Kitio niwa wetakanata maoviki ya kuthukuma mengo atanio na NCIC kuikithia kanani meki ya metalatala mbailu na kuwete mugo kavindani ka usakuani. Na kuna vikundi nyingi ambazo zimekuwa zikisumbua mambo ya amani hapa Mombasa miaka zilizopita, na nyingi zimesambaratishwa, kama wale vijana wa mapanga walisambaratishwa,
hata ile MRC walijaribu kufufuka mwezi wa Januari, Februari walisambaratika, lakini nataka tushirikiane kwa pamoja ili tuone kwamba hizo magenge azirudi na haitasumbua mambo ya amani. Wengine wakuli amuika kauntini ya Mombasa na alama ikundini sia umamai mavikie kuiyumilia kana kuwete muwo aiweta amuika mbewaya na 150 tama vikiete kuiyumilia. Kwa hivyo mimi kwanza nataka nishukuru wale vijana ambao walijisalimisha. Nafikiri mmejua kwamba kufikia sasa karibu vijana 150 wale wa mapanga walijisalimisha sehemu za Nyali na Kisauni, na tuna encourage hata wale wengine ambao wamebakia pia wajitokezee na wasarende na wakuwe watu ambao ni wazuri, na pia wale wa MRC kama kuna remnants ambao wamebakia pia wajitokeze ili tufanye uchaguzi ambaye ni wa amani. Kwa hivyo sisi tumejicommit kwamba tutafanya na NCICC kuhakikisha kwamba uchaguzi wa 2022 utakuwa ni wa amani. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Twitiana na Angelina Mose tukwatiania nake Onesmus Chalo kuma kauntini ya Kitui valoko tuelezekana muungami wa makanisa musini wa Kitui Reverend Joseph Nganda ni wenda komanda wa Mauvoo Mavolisi kauntini isu ya Kitui na mwandu Governor Charity Ngilu kati watongoi angemalikilile kati na kuikithia kana kanisa wa Desire Ministries ulawe musini wa Kitui ni wane wa ivinda iyanu ya kuthamia vandu vangi itina wa mwene kiwanza kiu kana itina wa mwene vala kiwanza kiu kana itina wa mwene kiwanza vala kanisa esu ya kitwe kutuma imwana kuombwanga kanisa usuva tena wiwano na utongoi wa kanisa isu tukwa televoti yonde. Mwatapanya wa kanisa wa inena niwa weta tondo wako macha itina wa imwana kuombwanga kanisa ukwe umundi kioko aiweta kana mainane ngwe livoti ya kuomboa kanisa kana mainale ya kuthama vala wakule manengwe vinda ya miili no kana kuthamia vandu vangi. Ninye pastor wa kanisa wa Desire Ministry Church na tui muthena wa umunsi beandu o hooligans tumikie ni mundu woiye kiwanza ki twakie kanisa kiwanza ki twekito nengwe ni mundu twake kanisa kwa ibinda o ibinda ya sa yani ibinde kubilo kethia we aenda kwaka wise kwethia no atwe tumaluke na twa green ke ya kwamba ile thia yetiari akatutabia, lakini katika process hata kiwanza mtumia wita wa John Kilonzo is a businessman pa town na nundu netwakita na nundu because is a church na tuitiari kumaluka nundu takanisa tuendezwa ni kindu cha kelele na twa request ite matunenge omunda otanetha no 2 months, lakini wewe sekwithia we tito kuendewa cia we etumia o mapawa make eyoso hooligans na okaambia kwa molanga kanisa tuirtiari kana kwitikila ketha bena kododa tumaluke nundu ithu tando mangai tatane muchungaji ithu tuithe atuenda kinene andu ano methite mena mathina maingi muno komolangira andu makanisa pa Kitui County na twithite ta muchungaji takwa tutira kanisa ni bano tuwa ngositu sina u ela tutuli andu bala bengai kone na matabekana bala mai nimeka kindu kitekiseo ni matumia ona mwika witu toko niki andu maboda boda na andu alangi mosemo kitama kiti masira ni matumika enda kwa shakana kila meka ni kindu cha maisha mo mali kama thenani anevya kukumangwa bisini megata na ebara ungai mandiko mangai mashakana yova niwe mwene ndino ndashakana twende na mboya na kanisa litwatongea na baike tutokea twibanu tuna Yesu munene no kwa sani munene be wa Yesu okakite kanisa ingi utongoi wa kanisa wenda mwene kiwanza ki atumie mutalatalola wailite ate kutumia muika nai aimakulia muika meke kutumiwa nai na muno kuvua ngui na nyumba cia uthaithi kendo kino cha kanisa kuomoa wa Pastor Ben ni kendo kithuku muno nondo nyentikiwa suona akiwa na imwana cia boda boda sio kasi ambe apostle kanisa wa Ben no kuomolangwa nimekola paka lundu ela twakaba tusembere tusisie pakunda kendo ela twakatusembere tusisie kanisa wa molangwa niki netwethe ala makomolanga ila matwana ni masemba na masemba ala memanenge to yozu akwananga Kitui town
no ubuthie sindu mbingi muno wabuthia mabuloti mandu lakini ndo ambo buthia ngai. Mwene kivilo wa ngwatani ya makanisa musini wa Kitui Reverend Joseph Nganda ainena nuomani ya kiko cha muthemba ukutwaiwa ayenda kanisa unengwe vinda yanu ya kuthamisya uthaithi vandu vangi aimukulia mwene kiwanza kiu kwendeiwa muno ni kutwaisya unenanya na utongo wa kanisa u vandu va kutumia kithoi kumapetanga anusyo misyo vanini nundu tiulea na vandu vake tuthame na Mungu kenda tumutie wathimo kuomola ni kuosa kiumo kito umwe mundu pai silikali umya kiumo chu pai mundu umya kiumo chu ndukeyo sie kiumo chaku na nzia wasiaku nundu akwenda kuomola kithembeo ona mathembo matene mayomolawa koutu ikulia na ndae sionthe patonyeka utunengo kabinda kabuthu mieli ka mitatu ndiamba kwananga na ithu nituthama tutia kwa twathimia muthangoti musio numelasia andu muthango nutabika andu muthangoti musio ni wendete kwathimwa tumisie na ndae sionthe tuthami kithembeo cha mwiyai ona kuno tuikomothaithi na andu maku. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Onesmus Chalo ni wakutuvicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi indi ndatika mbuthu ni ngosi wakati ya ingithini wa studio ni nakele na mwende wa mutinda ndini wa kilungu kimwanya mathanguni tumanye kila kiandikitwe mathanguni maitu vanthi itu ya Kenya tukathivasa ni nzioketheti. Inu ni Mutongoi TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twavika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamuka nenyo mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona usiye mukeka wakina mukeka usiye wakomea tumena ni wakomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutona kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi ni wisi mwanda waiko ulawi mungi kauntini ya Kitui
Mwanda huu ina wasa wa kilomita 200 na ulikuwa mita 300. Mwanda huu ingi wina usi waiko ula wisilite katikati wanguta ila isovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasi atene kwa kuividhavo ila si kauni. Nemo bea ekayo mudete na neseovo wa mathina makwata asiana nini katika toa mwa ndatu na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwitha mwili utana liwanite na ndini wachana situ ila iko masivitali 3 ilo wayana sida na thina wa maliu na withi asiana isi na mathina wa maliu no sio muno sida wana Mauvoo ala mabinie muno na no sio muno itiawa nithaiwo na twanena malnutrition wethia twenena maundu eli muno jambe ni kwitha utena liu onomwe ila tumita marasmus akana kena marasmus ketha okeka mosu waija ngambu kethia vaingwa nama waija ituo ketha vaingwa nama waija kikonde ida nikiputhu kana nikisagite yuzi pasia kethira kateo kwata liu uyanite kokethe takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kwen kutuma mwe othukuma na mutembo longi kweta kwa shako nao weta we nigweta kana kateo kwata wala tuweta protein kwa kuyania na nondo akitaka na protein wa kuyania etuma takame yako ida wana thina ukira yetu na kwikira nde kigude no amekiwa na kigu kiuma de na amekiwa kirika na mane na mwana timba but now and there me atatu maeta nundu tunenga sana situ kana tumita winning kweta twini asa na situ nesa winning kana liwala tunenga sana wala kweta we balance kana we anene we na carbohydrate kana liwa oneka na mwe oneka mwe bina we nitie we na protein ya nitie we na mauta me nitie ila tuseda micronutrient ndio maana kwesla sendo nitasukum kama tunda sianete na ndi either tutona nega mwana leo kuna kila kindu cionde ni voi ile wethe ya twina thina wa kwatana twana tukwara wa thina tuweta malnutrition na kama ino kwa thina malnutrition then mwe wako wethe wata na vina onomwe wako kitana na mowa kwa utwekolia kila mundu aise kwa musi ni chao kevo mundu kaisa nesa wethe avo the yako ndo iwani kelicha kitwa kunenga source ya carbohydrate kana liwa kwa vina a protein udhava wambo so kana matumbe matunda mede amoko na mauta mede ameko ikana ndio wethe twana tutu twanenga liu ula we anita ni kana tutwana kwata ne kwetha mwe wo twana kwa na wina vina na kwesi ya kukwata to wal to ini na kwa twana fitu tulatu kwa wa ni thina waliu lakini keta thina waliu ni sivyo ila siana kwa maliu matatono ya kila ndo na kwa siani kana kana ni mundu aliu ndo ndo na to wewe ni mundu muima ndo ndo kwa ni mundu ni kana kaini mradi ni kata na komelia ndo kana kaini kaisotanuka kwa hiyo as long as ni liu weza na ndo ima kana kaile kwa ya atuwe siana tuweka kutokija siana matoke na malu tunenge siana kila kintu chonde tunenge boso tunenge nama tunenge na twekanga tiko the uja tumanenge matunda nikanata na fitu fulani nesa with the no tuweta malnutrition ni waleka na tole siana ila cheko kadeni wa ward situ sina the no malnutrition na nondo twamina kwa the no tukola siana ila ingese to the atu asia nondo wa Mauvoo alangi nondo malnutrition ijo kitu mikenene kitu mama kwa rema denange na kana kufikia kwacha tai wako
Asholeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40. Hizo ni kilomita ambazo watoto wa hapa wanatembea ili wapate maji. Shida ya maji ni kubwa kwa sababu area hii ya Mosiro location iko na mto moja tu unaitwa Ngarengiro, na hiyo mto moja ni mbali. Leo tumeana Mwangasa. Leo kwa hisani ya Lotto Foundation tumekuja hapa ndani ya Embaraba Primary School. Yes, ulimi nataka kutereza ifike kwa Embaraba lakini ni Embaraba Primary School, na hawa watoto watakuwa wanapokea tangi za maji angalau wakati ambapo kuna nyesha, wanachota maji. Yote ni kwa hisani ya Lotto Foundation, ambao tunasema kwamba Lotto Foundation, changing lives. Inu ni Mutongoi TV. Kalivo ndeni wa kilungu cha mathangu ni tumanyeni cha ukindeni wa mathangu ndeni wa kilungu cha umundi cha amuka wa katatu wa matuku miongo ili na nyanya mwe wa muonza mwaka na usuwa ngili ili na miongo ili na imwe nitawara sikithukua nsomona mwako ni makwa nina ithangu ya The Standard na kwani tawale na mwende wa mutinda na muthenya no umundi ngwete ithangu ya The Daily Nation na ndisisia uthio ni wa ithangu yetu kona ola Prime Minister Raila Odinga niwe ngewa yake niyo ningetwe uito pamwe na ilaki na ngwatanio yo ya NASA bala manethiwe maitiana kana my split ways na indi baitu kona tuitwe NASA fallout Raila 5 options kana na option kondo kutano ila ukwithwa akika kana ila unengetwe na indi Mauvoo suni nguthango nengelelia mo methango ni yakana kwa uliku oingi tuisisia uthio ni wa ithangu ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie mutumia ula unethiwe kibeti chake chatiwani thayu wacho na indi kinatiwe ni thayu andi ni wa kisa kitekueleka na indi nukwenda aelewe undu kibeti chake kinethiwe chatiwani thayu Mauvoo asume thangu ni akatatu no nguthango nengelele mokoliku oingi thangu ni audio ni wa thangu yetu kona Mauvoo makonetie ula musikali wethiwe owa anyanyai eli na indi bakulitwe kana nibe umanyikana kila kinethiwe cham anakitie kuwa wakana anakitie kwiyuwa itina wa postmortem yekwa na indi measia kana ona itina wa postmortem isuje yekwa pe nibe kwithwa bena binya wakana nibe kwithwa bena binya wakumanyika kana anakitie kwiyuwa kana anakitie kuwa na indi Mauvoo suko likuni ngundangyo nengemo ithanguni ya nyanya oingi uthio ni wa ithangu yetu kuona kana uwezo funds ni nethiwe siethiwa siekiwa audit na siekwa audit na nipe million kana billion inya siaite na indi manethiwe mayikwa audit ni kana maelethie bala siaite na indi Mauvoo school kuni ngundango nengelele mo methango ni yakenda Twesisia uthio wa ithangu ya The Standard chongo kinene mandikite refilled how NASA will share millions kana ni kumbulilwe undu ngwatanio ya NASA makwithi wa mayana mamilioni ma mbesa alamu maakula kwi mwandikithia wa siama kana register of political parties Mauvoo asungu nengelele mo kwa withianu page 4 and page 5 ya The Standard Mauvoo ange manenge to wito ndeni wa ithangu no kana time running out on the CBC school reforms ni Mauvoo meokonia kisomo yoluwa motalatala mwe wa kisomo wa CBC ngwetha ndio nengelele Mauvoo asu page 10 ya The Standard to the page 22 The Standard ni kana where a bag of potatoes cost Kenya shillings 500 kana nogitha twemanyani ko ekunia ya malu kana walu yetha yuma silingi maana 5 na indi maandikite kuna kwi yuma silingi maana 5 wesa either restaurant imwe kana mikawa imwe esani ya chips ni silingi 250 ko wene kunia no ndobona masani meana ata kwa kona nya kana moimi bano vinyewe Mauvoo asu ni page 22 Mauvoo ange manenge to wito ni alaundela mawatavya yulu wa afisa wa polisi Caroline Kagongo vala details of police woman Kagongo's postmortem ni vethiwe kwa postmortem kumethanyani wa iyo na indi watwika kana Caroline Kagongo ethiwe avikia na kukua
kwesela kwa single gunshot kana okisasi okimwe kila chethiwe chesela ngaliko ya right ya ngaliko ya koko kwa ume kwa ngolu na kumila ndeni wa ngaliko ya koko kwa chongo chake na yethiwa aitiwa ni thayo na indi kulia nene na kila kiende na kukula nwani Karune Kagongo ekikuwa waikane ekioyuwa page 7 Mauvoo asu mevau na indi twisisya Mauvoo miokonia mathau itina maithangwe no ni page 48. Another rough day for Malkia Strikers na indi ni ngele situ sia muvela wako sava kana volleyball valama nethiwe mavikiana kutitiwa seti tatu kwa moloto kwiyo ni South Korea ngonengelele Mauvoo asu page 48 the Standard. Twithi ithangu ni ya The Daily Nation ni ithangu namba 3 ni cukwithia Mauvoo makonetie ula mundu menini no tavia mukaonethi wachi wani rayu wake na indi twitwe woman's death at Bagathi Hospital raises questions kana mundume ugutia itina wa kutiwa ni kibeti chake no nethi enda makulio kana endo sungi wa makulio mea nondu muna nundu atoye kibeti chake hospitali ni wa Mama Lucy na isu ya matuku 13 mama yotui na indi akitwa abo ni wethiwe akitia na ibala akitwaite ni kwithwa sugar levels cia sina mbata muno na indi akitwaite buni kana withia ni chatereka na indi asia kana weta we anenie na muka wake saa monza cia wiyo na manena ni gweya ibinda ya mwiso manenie no suwa ula wa mutwaye bau na indi saa monza cia wiyo ni wethiwa aikune ni nurse ai mutavia kana maina oxygen kana maina mitungi yani tie anzebe na indi no kwithwa aine wa transfer atwa we Bagathi na indi kisangasi ni taba ukatisa kutoa wa Bagathi na kumwa Mama Lucy nibo wethiwe atwani thayu wake na etho ate umanika balawi na indi nibo unethiwe ayendo tabwa muka atiangiwe ni thayu wake ata na indi Mauvoo asu kolikuno methia ithanguni ya katatu ya The Daily Nation. Twithi thangu ya kana ya The Standard vena Mauvoo kundu kwili Mauvoo mioko ni ngwatani wa kiuteti ya NASA vala chama cha Ford Kenya kilani kimwe kina indini wa NASA nikikwithwa kikomana kana ilaitwa PG Meeting Parliamentary Group nimakwitha mekomana kwiwa keli tuendete kunena nesia undu makwambia mitalatala ya kuivetanga ndeni wa ngwatani wa NASA likana chama ki kitongo isu ni Moses Wetangula na indi siama ingi siendeni wa NASA ni Wiper nenethiwe yevetanga kwa unasa inena siama ina na Wiper ni nevetie ANC na ine Ford Kenya neone asia kana ne kwitha yekomana kumanyondo ikwambia kwivetanga Mauvoo asu ni page 4 na to page 4 ni la vote nengetwe wito ndeni waithangwe no ya The Standard valama andikite how ODM will share amount with coalition partners enika namba nethe tunangusanisyo muno ndeni wangu atani ya NASA atongwe mayasya muno Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka kama yasya kana vaina wiki kundeni wa NASA na nichikitumia unoni Wiper meveta ANC na yu ODM nimetekele kwa nambesa ila si umaswani mwandikithia wasya makana register of political parties vala twesisia ODM no yethana mbunge ainge nambesa no syawa kuyanana na undu chama kina ayumbe meana twasisia ODM ina ivela miongo kenda na inya twasisia Wiper yena ivela miongo ili na muonza ANC 11 Ford Kenya 14 na inde CCM chama cha mashinani ivela ile sisi waka na iwa sisi ya umbesa undu ikwa wanikana ODM yetha yekwata silingi 107.9 million kana silingi milioni yana imuna miongo nyanya na muonza katono kenda aya neo kwata mbesa mbingi twasisia Wiper niyo ya keli yekwata silingi milioni miongo muonza katono inya ya tiwe ni ANC vale kukwata silingi milioni miongo ina na itatu katono kenda Ford Kenya kwata milioni miongo 3 na thandatu na indi CCM yekwata silingi milioni 3 katono imwe onu mbesa isu ikwithiwa yawa Mauvoo asu makwata kwa withianu page 4 The Standard. Tuisisia ithanguni ya kana ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo alame nengetwe wito uthioni wa ithangu yi Raila Moi ticket on the cards as ODM leader with 2022 options na indi options ila mundu Raila unengetwe ba imwe ni a conclude kana ako amine dili la mena yona Jubilee Masovia coalition kana ngwatania ya bamwe ni kana withie ni maende yana kusonga nambe kana rebuild kana masyoke ingi ngwata asyoke ingi ngwata nioni ya NASA ne kana withie ni methwa na umwe
kana asioke kana a join the One Kenya Alliance ni kana withie ni wa support kana ni mamwano la ukwithwa ayukilia kibebelo cha ngwatanio isu option ni lengi we nayo ya kana unengetwe ni akwate mbau kaditi ungi kana ungi ukungamana kiama kiuni kana withie ni watu ka the kingmaker na ndi ya mwiso ilo nengetwe ni akwatanie na munini wa president deputy wa president William Ruto ni kana withie ni mathokoma kwa bamwe na ndi Mauvoo su koliku no methia ithanguni ya kana ya the Daily Nation twithi ithangu ya katano ya the Standard na Mauvoo mionkonia Raila courts Mount Kenya block kicks off unity rallies country ni kana kwi muthenyani wayo mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ni wethiwe avika thini wa kisio cha Mount Kenya ni kuya ndakaine mu county ya Murang'a musi kwake SK Masharia endeni wa chathi kimwe cha kila kile kwa manetie asani yulo manene se yulo amondo myo kwenye skiza na yu Raila Odinga ni wethiwe avikia na kwithiwa ayumbula wena President Uhuru Kenyatta ni makwithiwa mayambe cia ndamboka thini wa malembe takipathukanio vala methiwe yase kana chuma kiu twendete metha mayambi ya kuyangala kwa cia Nyanza kuthiuka mai tangasa yulu wa maundu meokonia ngwatanio na umwalilikana aya eli ni methiwe na handshake tu mwakani wa 2018 mwezi wa katatu na yu nethi tuna makulu niki Raila na Uhuru Mateo likandeni waisio kivathukanganio kunena nesia maundu meokonia umwe na maundu meokonia kuvoya kura lilikana Raila ndesa kutangasa kabisa kana wakaete kivela cha president lakini undu maundu maendete na kuendana natho imima maundu maki uteti ni kana notonya kwitha 11 mwakani usu twendete Mauvoo asu makwate kwa withianu bithanguni ya katano the Standard ndi ndambuka isu ya mundu Raila isioni cia Mount Kenya no methia ithanguni ya thanthatu ya the Daily Nation tuikalanilia ithanguni ya nyanya ya the Daily Nation nitukwithia ungeyula unethiwe waendewa muthenyani na bawitina kana muthenyani waiyo ini matu ni Machakos County pala ingei kana nzangili inethiwe iyo ya bengine wa matu wa Equity nibe wetwa kana manethiwe manya kana manambyo kama unga manga baunza na wethia ni masianya na askali alama na gade kana manasunga bengi esu undo matwaisie na movement sio kana undu mekwendanga na indi methwa mayamba kosa ula naiwambia naiwa mundu muka anainza mamobe na ibuti yake na indi mali kandini mabe na ulongi unai wa mundume na inde mamobe na mabe no suni we manethiwe mayo yandu na mame amakomendi na metha mamabe na mbesa angi mamo alama na ibengi nisu ni asia ina ciana cia skulu ile inethitwe ciukite kwiba school fees na be asia yamwe manethiwe maweta kana ni manethiwe mabe no mbesa cio na inde be hotels ma ibengi na manethiwe mabe no mbesa na inde ungami wa bengi ino na wetie kana bai mundu onomwe unaithwa ayumewa ndini wa kisanga sangi na inde alama nethiwe mayoya manethiwe mabotela kana masembela estate na mathi maite ba ini tina wa kwikanisia isasi na musikali ula unethiwe respond kana alama nethiwe ma respond na indi ingeisu ni nethiwe cia semba na cia na ukunikili no wendewe na indi Mauvoo suko likuni thanguni ya nyanya ya the Daily Nation ni natuyongela vauni kana ndwele kwiyo kwera na komanda wa mobisa mavulisi va masa kunimeki wembeni esilelweli mekonanwa na kiukithiwe matu kwi muthenyani wayo kwicha kuyu kwatekana ni makwitho wa mayeki wa mbini na mayosa matambi alama idete mamio twithi ithanguni ya mwonza ya the Standard ni kana autopsy Kagongo died of a single gunshot to head ni Mauvoo meokonia afisa wa polisi Caroline Kagongo na ula unaokurana swa na kumoa maofisa eli kana andu eli evo munana umwe na indi wetekana kana Caroline Kagongo anatiwe ni thayu kumana na kisasi wakimwe kana single gunshot na kila kenethiwe duwe nambo wetu niwona ayathi kana nekie kwathwa lakini Mauvoo alama alivoti wene kana Kagongo yake kwiyumia thayo ila itwa suicide kwa kwiyatha ngaliko ya kwoko kwa ume ngolune ya umela kisasi umela ngaliko ya kwoko kwa akachamu twe wake Mauvoo ni kuyana na Johansen Odor na ulani chief pathologist wa serikali autopsy kana postmortem isu ithiwe ye kwa kwi muthenyani wayo na musi wake ni wethiwe wase kana mone meaniwe ni postmortem isu na ni makwitha mayambesia iseso kana mitatala ya kumuthiwa musia wala cha cha mathiko kivaniwe kwithwa kwi muthenyani wa uni kuya musi ko Elgeyo Marakwet.
na indi Mauvoo asu twenda twanengalelwa ni Rastas no media idhanguni ya nyanya ya The Daily Nation. Tuikilanilia idhanguni twithi idhanguni ya keli ya The Daily Nation ntukwithia Mauvoo makonetie depression na indi tukwiwa to avoid getting depressed after graduation, plan in advance. Kana umanwe na kwithwa wina depression ibange kuma kwitene mundu Erastus ni twisika na twenda school tukasoma tuibange tondu twa graduate tukwenda tuikwasa mawia na indi twamina school uyithi ya kiangulumukana lakini kiangulumukanila atia vitu kwa ground ni different vitu kwa ground ni different with ya maundwa tia ni kila mundu no lazima bende ne last struggle ni kana kula kuituma ni kana withwe wabikisia no kwata wia na indi batu kona twavitu kana kisio kingi kana andu aingi alame depressed kana kati wa miaka 18 na miaka 25 andu alame na miaka isu kana mena ukuwa miaka isu nimo aingi depressed koni kumano na kumina skulu na mundu esi amina skulu no kwitwa kwata wia ayawe ano yithia ni wethwa ena mesilia maingi yulwa thayu wake na indi bani potukwiwa kana ni kana tu avoid kana withia sindu icio nthe sinoko twithia twalite kwivanga teneneni na indi Mauvoo asuko likune thango ya keli ya The Daily Nation. Twende na kwina Mauvoo lame mathango ni twithie thango ya 10 ya The Standard ni kana time running out for CBC implementation ni kana ebinda no inasonga na maundu amwe le maile tukwikwa ni kendo ithia ndi ya Kenya ni ya switch view kuma kwa modala wa 844 ginya ula wa 26333 wa competence based curriculum kana CBC na indi wetekana vya maundu mateke maundu ni maingi vyo ala wetekana mateke kitwe na switch yesu kana kukilanile kukwa ile kwithwa kwi mwaka ni wa 2023 na twikwatikana maundu asema kwithamaye kwa mevo maundu ma kuongela ilasi ndini wa maskulu maundu ma kusomethia staff kana alani alimu kana thukumira maketha maithukuma ndini wa maskulu katikati wa maundu angi maingi Mauvoo asu makwate ithangune 10 ya The Standard. Mondikala ke thanguni ya The Daily Nation nitukuona wiper isoletwe ikwete sainio kana sainio ya chama mwabuli no andikwa wiper na indi kila kikwete wiper nika million kana kimbu na indi ba kimbu kikaandikwa One Kenya Alliance na indi kimbu cha iti I want change na indi nabonga liko yengi nitukuona NASA yandikite divorce proceedings na indi katuni kunitisi kusolo kwa kimbu bakona nya undu mwaliuko kana ndongo ya chama chawa iba wikala aliukite kila ibinda kutie ibinda ila ingi na indi ndwisi yaisi ko kithango ni 13 ya The Daily Nation na indi twisi Mauvoo mioko ni account na ni Mauvoo maku ya account ni ya Elgeyo Marakwet where 90 kg bag of potatoes cost the same as 2 plates of chips. Mino kelea na indi elena yesinela ni watavia kuona nya muimi ni muvini muno aibima kuni metata nondo etha ikuna na wezi ondo ikuna niwona ondo kuya musi maembe ondo mombe wa ikunia na yumbiwa yulupiwa aya na net yes yu maulu kume meopa muthemba osu na silingi maana 5 na ende mayeto ilovi kana wabala bangi chips wetewa silingi 250 kasani kamwe kwanda bie kunesu ina ukethia masani eli ni mawe kunia imwe ya malu kana walu na indi page 22 isome ni kendo mane maundu asu na inde na twiminukilelia nenda tumine ngaleko ya kwa The Standard ni Mauvoo meokonia mathau it's another rough day for Malikia Strikers kana ngethe sito cia muvila wa volleyball Malikia Strikers nimethiwe matitiwa set 3 kwa mulutu ni South Korea kwa muthenya yo ni mathau ma Olympic palama kunwe 24-14 25-22 na 26-24 na ndi twigwate ni makwitha maiwokela na kwitha mayekangania sa Mauvoo ange meokonia Tokyo Olympic Tokyo Olympic no makwata page 47 na page 46 ya ithango ino ya The Standard na ndi nondo wa masa nyene vikaba na indi musiesia wa Mutongo TV boni vota vika muthia wa ukunikili wito wa mathango na indi mundu Erastus niciongethetie bio na ni thandi ciongethia na MCA wa ward ya Muthethe ni kaunti ya Masaku mheshimiwa Jeremiah Mongoti kana Kim twina cia maundu kauta mioko ni utongo yi maundu mioko ni maundu ma maendeleo kwa hekala mitambo ni na tuende na kunenda ni kwisila mitandao ni amikumukanilie Facebook
Isu ni Mutongoi TV na ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na YouTube ni Mutongoi TV official. Namba yotumani mukuvi ni ile 3915 ni nzio kedeti kavinda kateka asa tumino kilele kilungu ki cha amuka. Inu ni Mutongoi TV. Wati ndata museisia mwendo wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethia na no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema we meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutote akakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndethesi ndu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalange nandu pe susu wako wibaya musi ute wewe alone ake wa mwana ake no wosie loni na kwesa kwekwana yundese loni na andu yikalange na monesa maga kusoisia nduka Mimi tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Wene wisingu ngasi ya kisula ila siesi imani siya chulu. Gunga isi ya seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Gunga hii nitumite sima siya chulu sima nyika ndionde na talii ainge kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana. Nundu ngunga hii si nyamu siya kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamu isu. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa.
uvano utumika muno isioni cia ndwani vala lelu uthekeva mituki kuonania kana nutonya kwete miisio kwa atumii mawo. We congratulate you that you are chairman of a political party. We wish you well. But if we defeat you, you'll be most welcome to join your brother. Because defeating you, we shall. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani, si unaangalia nyuma, niko pa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Kinigeria. Na nimevaa ile kofia yangu ingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa, kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Kwa majina naitwa Margaret Muli kutoka Machakos County. Niliweza kuwine loto 500,000. Kwa kweli nashukuru Mungu, na jambo la kwanza ni kumtolea shukrani kwa kutoa fungu la 10. La pili ni kuna mradi ambao nilikuwa ni na kaploti kalikuwa kamekwama mahali. Nataka sasa nikainue, alafu nitaweza kusaidia kulipia karo kwa watu kidogo, jamaa zangu ambao wamelemewa, na pia nikamilishe nyumba yangu haijaisha. Kuna sehemu zilikuwa zimebaki kukamilika. Asante sana Loto. Over 18 only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ino ni Mutongoi TV. Kalivo mwendo wa musiaisi ukavani wa muthia wa kilungu cha umuthi cha amuka ulani unenania wa imwe kwa imo tondo ni kwa thiene kana tukitha na mweni na nuvikie nthini wa studio ni mheshimiwa wa ward ya Muthetheni ni va county ya Masaku Honorable Jeremiah Mungotikana Kimu ni wavika nthini wa studio tunanenesia maundu kauta meokonia utongoi nthini wa ward yake maundu ma uthukumi undu maendesie uthukuma na serikali ya county na indi tuisia maundu meokonia uteti vanthi itu ya Kenya na muno ilembeta itu ya Ukamba ni Erastus kithukuanzo mo tunenanie kwisila ili 395 ili 395 isune namba yo tumani mukuvi na vaindevi watumo tumani waku yulwa onene nyote twaisi okulio kana umio mawoni yulwa kila mheshimiwa kwithwa ainenea na indi alama mitandao twi live ndeni wa Facebook kana onenania we imwe kwa imwe via Facebook ilani Mutongoi TV na ndeni wa YouTube ilani Mutongoi TV official na indi Twitter twatie kwisela @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku tutambanya ngenya muthia wa Kilungu na indi mheshimiwa karibu sana ndeni wa mitambo Mutongoi TV. Asanti Erastus Kithuku ndo wa kundhocha Mutongoi TV na nengi nyeta Mutongoi wa Muthetheni nene wiye moyo kwitha tukwatianite ndeni wa Kilungu ki chakele nasie nenda umutungia mubeata Mutongoi TV nondo wa kila mwendese kweka ndeni wa county yaitu ya Masaku na also counties cionthe cia Kenya nondo nini naendie Mombasa niendete uthukumi na kindu kimwe ninewie ngithuthika muno ni kana nini nonie mwena coverage ona ngina Mombasa Malindi na all other parts of the country une kuonania progress nene thini wa Ukamba na kwitha twendeye kimaendeleo maki ubo wa indi
unyaicha wa Mauvoo. Yes. Yes. Na indi twikithie tikana kona yonthe balave mukamba nondo isiusi waweta kamba maito meku muno ni maviki wani kisese cho kisese cha musikila kiunena kithiomo kila makwelwa na so kwa musi onde wiseithia ni maelewa kila ondo nthi ya Kenya yende wisi tene no ineo TV cia kisungu tu wiseithia wisi tia ndo ndhe mesiki kisungu ma tika klasi ni kwa nondo anzie makanelengi ende ni karibu sana nondo wakuka na ndui mweni munovo yo vinda ingi twakomanite kilunguni kingi maundu ma uteti ende ni muvya muno nondo akuka nenda tuambie vaya kisioni nondo kilungu kiki twa uteti na maundu ma maendeleo anienda muno kwambia na maendeleo nondo mwene ndika vinda kala wako na kula 2017 na akonyuvata mutongwe niwe tarajia maundu kauta kuma kwaku unakutukana twisi uya wa MC maidhana kinandu indi ni medhana ula medhana vina fulani watonya kwikata kusukumia maendeleo mako kavaya ndwani nondo wadhiba mbunge kusevya mia ove kuwakilisha mwene ndi na ve uya wa oversight tuyambie na maundu ma maendeleo twisi vaya kisioni cha muthetheni ni maundu meva mwikite na ni maundu meva mvanie kwika ni asante Erastus. Undu wa mbene nda ukutungia muvea nundu wa kwitha mwenda kumanya undu wa maendeleo ma isio cia kundu kwige bathukangani chakeli nasie nyita mutongo iwa muthetheni ila naaminie kunyubwa na andu ma muthetheni ni twambiie maendeleo immediately tamina kunyubwa walikana nesa kalenda kaitu kambiye mwai wa kenda mwaka wa 2017 na kuka ubika yu twina miaka ina na nusu thini wa utongo witu nienda kwasia kana Erastus thini wa maendeleo ma muthetheni isaye yemwe twinayo ni ona nini ona kauni twi ku squeeze ni kenda ni tuma nondo to squeeze ni kenda tuma nyondo to kwika nienda okutala okila section kulingana na maendeleo ndo tekete nondo na isenye ne mundo wa maendeleo muno ma kisomo nienda kwasia nthini wa kisomo kila tetha ati kwa tete county government nthini wa serikali witu wa county ya Masaku ithieta assembly where witu ni wa kunengane budget na executive niyo ya kuimplement maundu kuthukumithia budget yesu maendeleo kwa unye nenda kwasia nthini wa budget ila twanenganie mwaka wa 2018-2019 nundu nipo maendeleo maitu mambiie ninakite ilasi 5 cia ECD na niyo itala klasi kimwe ki bandu beta wa musine kaliambe sublocation kingi kinthulu ni ngamba sublocation cha katatu ki kalamba sublocation cha kana ki kangethe bandu beta wa windala primary isu yendene wa muthetheni nacho cha katano ki kionyweni sublocation isu ni imwe katika sindu ila teka ta county government isu ni budget ya 2018-2019 ila sitano cia ECD ila sitano cia ECD cha keli ninukie nundu kila kingi twitha twikite cha ki infrastructure kana cha ki maendeleo ma waki ni ubo wa polytechnics ila tu sieta TVETs na polytechnic situ imwe zita wa ngenda youth polytechnic ila manethitwe na mathina macho cha alimu na cha students na ene na maki yesio thanthatu wingile cia alimu wingile cia ka na wingile cia aume na tasio kaingi twaseuvya school nundu infrastructure na indhuku kethia wasisia maukuta mayo ni mathuku na tena plaster na tena kona langi nthini wa ilasi isu na nengi ni tialite nundu nethiie ndhuku kila kingi tukwika lakini ni momino kelele ni tumino kelele kila kingi tukwika nthini wa this financial year ya 2021-2022 nitekumia kiala kiu tumia mabati ala mebo na tuyeke mabati maseo wese kwithia skulu yitu ne yakala nesa na ciana citu ciambe yosome nthini wa environment ila ya elite na nondo skulu ino ni ku offer courses nzeo no ngulia
ila na ituteka nesa ukesa kwithia namo asiai ciana ila inaminie form 4 na maybe mwana woki amewane fees au mea school ta form 2 nginona class 8 nondo pe courses cia kila mithemba nibe unenganwa course yo mechanic kwa imwana be na saluni kwa kela yeta beauty and therapy na be na masonry na be na electrical engineering na be na pena waki I mean pena plumbing isune sindo ila siotethia ana maito mamoika sithe ni makwata skills wise kwithia ni makwata skills nondo yu Erastus wasisia Kenya yitu na ulimwengu wonde balobikie andu maito na onde kuandikika thini wa white collar job na thini wa sindu isu twamina kwika niguo tutona kwithia to improve lives ya ciana na kumina maundu mama thina mama wia na makumina thina wa mawia kila kingi twikite ni bursaries nondo thini wa cycle yitu kila mwaka ni twithaa na bursary ila sifolia under current budget na thini wa recurrent expenditure ni tunenga nae kila term 1 million so ni tunailite kwitha tunanengania mwaka wa 2020 na wethe ya budget ya itu ndi kwala usiana inewe budget bursary nundu wa kwitha ona isiana ine akalile musi almost mwaka muima nundu mia ikenda we kama sabu mayo wethia ciana situ nine akalile musi muno lakini kuma 2018 kuka ubiko mundi 2021 budget ni ya itu ninenganite almost 3.85 million ila wethia kila mwaka ni to benefit siana ni benefit ya between 245 to 300 itengemea na allocation ya budget kila tweka yes kwa usindu isu nisio imwe ila tweka thini wa utongo witu kana thini wa maendeleo maitu make kisomo na ithieta account government tubikite bau kila kingi ningwasia ninguka katika department ya trade thini wa department ya trade ni twaka asio ila sieta wa modern toilet na latrines ninalika obisini ninaokie nethia choo cha muthethe ni market kiteke mine na nongelela mbesa na mina na keke yake wu na umundi utu inena choo cha muthethe ni nikitumika i market shed ya itu nayo tibala ibetila sia mboka sienda kwalania mboka sio na anake alama muika alama tesa ngwata wachumwela kwendo nyu muthetheni na mono kana mamine ya chau na mamine ya market shed yesu na ni mathukumite nesa na kila kingi tunakio cho mbani market na kila kingi tuminie tailete kukibingwa within the course of this week na baya melabyo tibingwa next week kemeo market palama nethe twamena thina wasio na ende thini wa plan ya ito yuya this financial year niti kwa kacho market ita wakangemi niti kwa kacho kingi thini wa market ita wathiyani na mina ndoni sio isu ni free yani kutumia bawa kwa kutumia especially la modern lakini you know kiweza kwithia ithia ni tunapendo yes system wesa kwithia pandu batise obia modern toilet na area not on uko kethia in that market baina kegu enough wesa kwithia ila tutumia modern toilet pena thina na kwa kitumi keu ni tunase obisi wethia pandu ba kwikia modern toilet tikio latrine lakini teyaka cho decent na kiseo kwa ukiutisio isindo ile sia trade imwet nekie so kila kingi no bande wa department ya kewu na mawethi uloko maito nini sipyo kila kithina sia ando thini wa mawethi uloko maito na thini wa area situ ni kewu no kamba wako list priorities sia maondo kewu kila pando ponde kewu thini wa miaka su yakwa ninalikilo tongo ine Erastus natala ndoboi ninokie nethe ya my predecessor ula waivo
enzite ndoboi lakini ikakunekwa na tawe mutongoi ndwamba kwambia new projects utanamba kwika ila inkanoka mine ila ingisitetwe inundu wetha woibaloka na kwa kitumi keu nene na commission iye ndobo ila already nintinaminia kwika installation ya solar panels na twa equip ndobo i na twa reticulate keu na ndin mention a few kana imwe katika isutekete yambe ila twambie nitwambie na ndobo ya bandu beta wakithia neo ila na yield ya 6.8 na keu ni keu kinge mono keu ni supply wa even 3 sub locations na keu ni tino kieta mina kwekia solar panels na ma supply na matangi ele ma supply keu na twa erect etangi thene wakithia neo primarily na twa nengane keu cha move kana cha reticulate wa cha nyaika almost half a kilometer where say the abe maskulu manewa pemisi yanewa na community at large yanywa keu kila kingi kionyweni polytechnic pauni tato ni pato boy wendo boy mwaka wa 2015-2016 na indo boy wethi yeke wa stima na ondu wese mathina ma stima wethi yani yambia kwitha ina mathina ma stima na keu kinekala kikatilwa bandu ba mitha ndatu kikamua mieyele kikareconnectiwa kikazioka ingi kikakuru chao o mathina ma mandevi na ninaona kindu kita mutongoi kiyesa utethi andu makwa na nina convert ndobo yesu na hothi na yield ya 11.9 cubic meters per hour na cho kiu ni kiu kito no supply wa division inima na kiu ila tunamini convert ni tuneki solar panels na teke solar panels kiu tina naikania na tina kinenga matangi thandatu ma 10,000 liters na kina reticulate wa 4 kilometers apart ilangu asia apart ni asia yuti unjeba north west east na chao na south area ila encompassite kionyweni sub location na kitetheti sub location ile kionyweni na bandu beta wakangethe sub location tho nundu wa issue ya steam na nundu wa issue yake ya sewer kuma mwai wa thandatu ni kithetwe na mathina ukethia kundu kumwe ni kiubika yes in think t powered solar it non direct sana uyithe akiani ke yopika nesa ukethia ni kiuja kiu kikethia ni cheke amata ngine on the methanda na kwa kitumi kiu kilala ino yithe awina chao wina kiu lakini yu kwa ibinda je ni methetwe no nibu muno ngali kwa yethe oya kangethe lakini nondo wa kuumina the nosu ni mathime yendo boyando makangethe pando beta wa ukala ni secondary school ile kwatanite na primary then wa this financial year ni tukwika ndobo ya chao ya area yesu wesa kwethia etha kiugo yake ina mabikia and keke ngine kutona ukakika matedi bala bangi twina ndoboi ni bandu beta wa malatani isu ninye ninekeiye pe bandu beta wa kisola ninekeiye pe bandu beta wa kwa munyambala nayo zina yield ya 7.5 nayo nitina keiye mibaibo ya onyaikania kila tetelete ni connectors lakini as we speak eke uno kiende na kuma andu mathiende na uthenwa neke so any moment twamina kwembwa na budget ila yutu na minia kwe kali if misisi abinguka niti kosa ende siendo isu te connect keu na te inenga andu ma kindu cha beto siasia community na community ya bela to siasia ne school te amba unenga andu ma methulune primary keu tisioke ingiti kiendene wa soko wita wa waya alamikwa na teike twandene wa primary wita wa keu kune etha ni kukwetha batoneka na kila kingi twithesia kithe mpaka kithuya kune esu yune meo na bena ndobo yengeze meo sene ila isavete andu make kolome
Okay. Niona maundu maki wewe neta mukunete muno. Mbetekile ngukuli okino nikenda tunyukile maundu maki wetu kutulike maundu angi. Kweli maundu ni maingela mukunete. Nukulika na evinda yimwe gavana Mutua endene wa mbunge embe wenyu address yake aise kana vena ndo voiva kube 617 ndene wa county ya Masaku. Twinene award ya Muthetheni nengwe watalondo boimbingi mwina ndo boita sianata ndene wa award isi ya Muthetheni. Ndobo Muthetheni tina ndobo 14. Ndobo 14. Ndobo 14. Sio ndene sio thukuma. Ndobo si 14 ndobo ilaite uthukuma ni ndobo 5. 5. Kuke ndane sio thukuma. Kwa ndobo ikenda ni sio thukuma. Na ndobo ilete uthukuma mwene ya kalia mbeu sublocation. Ila inethiwe na mathina na ndini wa this financial year nayo ni kwikiwa solar panel nundu yasuma na atumia generator na with time nundu mindo kiwu kya chata nathi na wesi nundu ni sia devolve iwe inde ya mina convert watu county government ya convert watu county government where the machine la matumite nundu ni yakuma 206 kuka ubiko mundi na any machine ni wesi ne become obsolete na kwa kitumi kiu nindi neke yendene wa budget ya ito nibe kuoke wa solar na ye na inyaye kaniwa kiu ndene wa sublocation wa kaliambeu ondo tekete kyonyweni 4 kilometers apart nikenda wese kwethi andu asu ni makwata kiu nenda tu me point inesi ya kiu nenda tulike ba malelo ni malelo be malelo ala ma county na be malelo ma county weniwe wakilishete ward isu ndeni wa county ya Masaku malelo na momo temange tata ndeni wa ward isu ni asanti Erastus ndeni wa malelo nituende na utama malelo na nitutemete lelu almost kilomita 800 ndeni wa ward ya Muthetheni and I can quote them kuma nali kakebelani kendo chambe nitwase ubisie lelo wita wa kwa kata kuma yondoni usini balabe kyao kieke iwe ni engineer kata na chaike natilike binda ila wese kwa uye muno mbwa ya mwai wa kana 2018 kiao kiuni to kieta kiseubya twekia Gambions na twasi wakaingi twa establish where they are andu makwa ni matona kuindo nyoa monyo na tata malelu isu all the way mpaka bandu beta Waterloo tauma bauni tasio kienge tata malelo wakuma bandu beta wambane Soweto mpaka etidhini which is almost 15 kilometers tauma buni twasio kienge twate malelo wakuma yondoni kuka ubika Muthetheni na tauma bu nitwasio kienge twatema lelo wakuma meu soko mpaka Kikolomi tathi kumela makuta no male mabandu beta wasioka owe na tasioka ingi tosa lelo isu junction ya kuma Kikolomi primary ngina bandu beta wa Meu River ti komanisia bala beta wa Ngoma North wake nitwasio kienge twaseobya lelo wakuma etithine kwa Islamina ndoni mpaka bandu beta wa Mombasa ra na lelo ilenge tunaseobisie kuma bau ni twaseobisie lelo wa Chaani na twaseobya lelo wa Kaliambeu kuka kumele themboni na ende lelo longi tunaseobisie na ulanda ona kwasia utona kwitha wina impact nene kwitu ndene wotongoi wakwa kuma lelo wita wa kwa Mutilo Chethebo lelo isungelika andu melingela kuma bandu beta wa Mutendo makayesela mbane makabeya ingi makoka Chethebo na mundu aendete walking distance nenda teke 10 lelo suni nethe yewe na twanda no kini wasa kwethio twanda ni twenzekie nundu andu ni makuye kithangathi na kwethio na erosion mbingi kwa uni tunase obscene driftina ndini wa lelo su na twautema wethi ani passable kuma kwa Mutilo teke asi yao ina kukolika Kaliambeu na tasio kaingi uni tunasio kiengi ndini wa last year financial year ni tweke yeke yao cha bandu beta wa Zebeni chaimo ulani lelo utaithi waingi in existence na ndu mabau weza kwithia maithi soko wa Meu kana maithi soko wa Muthetheni pandu pa mangailo bandu bandatika 5 matumia ndatika ta 3 na lelo isu
Erastus nge utapia yu as we speak itinga the ground aya ziende na kwathu kya nikenda wese kwithia andu ni maumela mmeo bandu beta wa kwa subu na niguo tekwitha tuitema from this nini naende pe malelo ange mwende ona wa o twende na kwikia drift ni tunaike ya drift bandu beta wakaliambe ukisola nabo ni nundu ndene wa drift sia kwa nekete drift that ndene wa this nini regime yakwa na ni twetelete inge pe usiweta wa waze yo ni andu mama lani kuma malane kuinganisia kionywene pa uni tumeke ya chao tumeke ya drift na malelo asuni tutemete nendo so motumani webayo lwa kiwende no kunenea onetwa Christine beloved asia mwa monene witu no tukenga we chocha muthetheni chakiwetene na kikala kikivinge ni chaki market shade yovau ya kuoneka sio Christine beloved ni kwatia union ditona kwitha ngimukenga nundu ona nina evidence na pe andu matona uconfirm kana ni twamina nie na chocha muthetheni na chocha muthetheni nikikalao kikivingwe nundu ta wiyo ndu tono ngitia kichau kikivingwe nundu saa ingi wiza kwithia nundu wa tabia cia soko ni ukokethio na maana angie sindu imwe angi makwa sio ila sibo nundu ni cia assistant andu ingi ona ni ukwa kuivinga wa kwatuka kana kuivinga wa kwatuka aya mabindangi na tiyonde nitukatuka kwato challenge cha kiwu na wethi abate kiwu na nundu ni choki utumia kiwu nikitona ukakikabingwa that is why we na kuyaka na Erastus nitune thiwe twina option ya ubindwa pandu ba markets ila itena ndobo indine wasio nitailetwa binga chau nitaileta kwambia kwika ila itawa kukwinza sio sia zima lakini tayaka kuma ndi wise kwithio na chochu cha uswani titona kwikata nitona kukusia na exhauster betekelia ndi na so motumani onge na ndi mwanda mosesa motumani ni kwisila Facebook Mutongo TV kwisila namba yotumani mukuve ile 3915 ile 3915 na nendo soma kiwende no nene ulwa malelo ono yasia lelo akuma kingatwani mpaka chethivo waimekwe kwa laminiki lelo sinu azile kale nene kana ni wa county ni asante niendo musungea lelo su kuma tene waiwa serikali nene lakini la kwethiwe na devolved government malelo amwe ni mandevolve iwe na lelo wa kuma kingatwani kuikwisela chethivo ni watu ikie wa county na ondo wese mbesa si account sitha si nini mono Erastus nondo yuta yunya kilanda na kuweta kuhusu lelosu wandene wa plan na in fact nginena na minister wa roads no nambiye kuma mwai wa kenda lelosu no kwamba kweke wa maram kuma kingatwani mpaka chethibo lakini wa sisia ndene wa tongo iwakwa nyene nekie kindu ndona kwasia andu mamuthetheni ni mailese ondilika nacho nondo nitene yelami ndene wa lelo ya kwemwe ya muthetheni ya 16.5 kilometers kuma bandu beta wa 7 kionyweni chethibo muthetheni tayo kwata miu ila yuitona kwitha yi main road yaitu lakini nondo wa kwitha maundu majeke kai mweonde nitunambie kwasia kana tuyamba kumina lelo su already ni complete na ni wende na utumeka kuno imivangone onona gwa wa kingatwani kuma kingatwani all the way kuka ukwata ni sechethibo kwa motini na gwo no kwitha wise ubwa any moment na teamba nundu wa kwamba kuseubyo lelo wise kwitha andu maitu ni makwata o lelo itona kwitha sitona kwiseleka nite kwamba kuwekea mara kwa ulelo sune wa county government ni kwa chiyo suni ni wasungika nenda kukule kule ingi kibathokanyo lakini yo maundu ma maendeo undu newo yelesia ni kana ni mwikitwa maundu maingi na wisa ithia kundu kungi ene nthi ni meoteta mayase Mutongo yitwanyuvia Mutongo yitiona kindu ni ukura nicho kitumaswa atongo yamo mathukuma mwene nthi nange matathukuma mwene nthi nicho kithiana thina nondu inyonde mwanyuviwe ni mwene nthi endo isa ithia amo ni mothukuma nange mayothukuma yu scenario yesu nyendi nayo Erastus ya lakini pe undu mwenye nisi wa mwenende yu like kwa muthetheni tanyeta mundu nundu mundu anene akwake nutona kwithia ona nithukumite sindu isu wewa ndio tabia na ni sindu practical ukethia pe obandu bamwe ndaisa kutema lelo kana nina utemie na nundu i weather roads isitu okwesa kuwa
ni kwa wanekeu no yesa kwithia nthini wa system yitu tio wisu ndo budget cycle yenda ukoko kethia allocation ni siekiwe na lelo sundu repeat waingi na yu kila kitu malelo amwe wesa kwithia andu nimeunena nundu akwitha timeke amwe meka okuwa o mase ubiwe nundu lelo iti cia alami na itesi alami ila cia twikane cia atemwa ito no temwa na timi na mbua ile kana itatu. That is a financial I'm talking about. No yesa kwithia lelo isundi nekata ni akuwa na ndina cio ko repeat waingi ukethia andu maitu ni matonda kwithia matonda kwisilabo ngine ne ayule luto mwengwenda ukunenga example naguo nula wita wa rulo utalii kwa imuthetheni lelo isu ni tautemete mwaka wa 2019 2020 lakini yu lelo ni nese ilebo nethia wi kundu kwa kuiwe kwina matwiko na ndini wa utongoi wakwa ndini wa department ya agriculture ni tuende na kwenda kuimprove lelo su pe World Bank ikite kindu kita wa KSAP Kral na Smart Agriculture ndini wa award wako wa muthetheni ona kausi ikitwe ndini wa award thanthatu ta sindu cia ndisi ni kambata ilite kwa siata yani ukethia ni sindu cia ku try kutata kana kwamba kutata kwa wisi ambeiwe ward thanthatu kana kindu kini kitona kwikata kutatithia kutona nikitona kuthukuma kwa ward wako wa muthetheni ni umwe wanengiwe funding ni World Bank and then with this funding nitikwatite 14.8 million kwisila ila zita wa value addition kwa imi maitu ma muthetheni ukethia twina groups si registered ndini wa CBOs na ikanewa certificate na ndini wa ikundisu ende ikoswa na ndini wa ikundisio ndini wa muthetheni ni na ikundi 69 na si 69 ni fandetwe ikundi 10 na nyanya na ndini wa ikundi isu si fandetwe siendo isu andu ma agriculture ni manaisia kana ni mekwenda malelo eli matona kwike wa siao makamara mewa na mayeke wa culverts na etu na nenganie lelo mwa witawa wa kuma ya ngila kaiwa kuka kumila muthetheni ngaos nikendose ubwe ni agriculture atina sio kaingi tina nengane lelo wa tina sio kaingi tina nengane lelo wa kuma itithi ni pandu beta wandulune kuikumila ngamba isu ni imwe katika chao kasi ndo ila tekwika nthini wa agriculture na ende nthini wa owemine ni tunakwatie 10 million sia kuaka food store nthini wa muthetheni market ile kwenda kwambia kwikiwa nundu andu maitu kile binda maima leo ito likangulu na nundu food store ino ni sitha na mindo sia kusia ngulu na sindu ile ingi sia nangama leo maitu nendo kulia mi maitu ila tu mina kumina mindo numbe no ya mino se uwe andu makaeta leo ba na mundu ayiya records etha no kwenda uteya serikali ukamete etha no kwenda kuyiwa leo no wakukaiya wa nebina yaku ya utumia yenda uyuka kwikata pandu batanangikiwe ne leo aya kanisa memotomani ende nondo ene na muno makwenda bele ndingi muno mamuthetheni ba maende no tuma motomani kwisila ile 395 ile 395 na namba esu va indevi Alice Kuma Nyeri ongera sana huyo ni kiongozi na matendo naomba arudi tano tena na ende uso atwelo lenga kwa sia Nyeri ni kwate no neta wa muthetheni Erastus ngelece kimu muno na uyumya senjeze ambo kwa kini kane mesioke ni memande bangi aya nieno Erastus ngelece kimu muno na uyumya I'm actually happy for the way he supports education nini kusite kilasi kimwe wakite Windala primary na aendeye akwatene na MP Kawaya mutavini ngoka kumona hela tukwewa tusioke college for CBC ni mutongoi wese ulikana na andu make utecheo na ndo sio asia ni wako nifahamu kiwikite kugotea kuzo sana na umwambia ametosha kwa hayo yote from Recho Kilo maendeo asukimu ni wikite wewe mutongoi ngai naende ukwikia vinya ni jeni mweni musioka naende jeni mweni musioka kasioka gasengi kuma tuona tongoi vayo mwe waite maendeo taku haya na ingi ende ungeasia is true maendeo asu on the kimu ni wikite
As Ngamba captain, our club is stable and able because of our MCA Daniel Mbati wa Ngamba FC. Ngwate osu enene ayolo amondu me kwenye madhau. Na by the to over niona andu ngimende na kwasia kana kiune na nechawo. To over andu mamwika namo amatereke natakumana na otonge wako. Ni asante Rastas. Niendani nene kuhusu sports na andu mamwika. Kendo chambe nienda kwasia ino ni personal effort kuhusu andu mamwika. Nondo yuta ipinda ya youth and sports, youth county government nima provide ya ila sieta wajazi siya anake siya udhauka. Na nyeta mundu, niondo ninendete madhau. Nye ninokie na seubia ila sieta wa World League ya muthetheni. Na niothe ambe ndini wa Machakos County ya MCA. Na ndo alangi onangi na ma MP ta mheshimiwa wakwa Kawaya. Nuna kopi ye kila niende na kweka nundu nyena ambeisi kindu ke ukuma 2018 tathauka 2018 na wadia na kemakwa alama sindete na manengia silingi ngili meongwele namba ile wamona manenga silingi ngili 10 na namba 3 na manenga ngili 1 na namba 1 na manenga uniform na ende kila timu yonthe ya participate ndine wa ligi eno yakwa ni kwata mubila mwaka wa 2019 2020 tasio kaingi tuoka twekea ligi eno ingi tuoka twathauka lakini tuoka twamba ubingiswa ni corona na yamba kuungama lakini twathauka phase 1 ila yita anundu kila timu ithauka nelengi na nyitha mbepyu na mbio pilot yemindo iligizi award sana ni timu sana yupa utibongo wetete na mbio kana mbo pilot ne kiake club nela nonie isiana nundu no siana nini mayu kiteano yesa kwethia kila mekwenda iwa muno ni mbesa no kana seubia na asia ningu improve na asia grand prize yakwa iketha ji ngili 50 timu ile kethe sindete na nundu league undu ethaukawa timu ila yasinda niyo ya wada lakini mo ene labs mo kama asia nitekwania mbesa hii na mo kama asia nitekwania mbesa hii nyina manenga liberties lakini na asia kendo chambe nundu ni na sub location ya 10 nienda o timu emwe kila sub location kwa uya dawe kwa ethia kana kaliambe sub location ithi na ilabu ina kana itano ngamea ni mamaji maseubia one chao one team kangethe the same keonywa ni the same kwa ndute na ina timu 10 ila inathaukia ligi ino na nienda kutungia andu ma FKF mobea wi mwanya muno nundu ila no kie ni mokie mambele ciondo tailita kwitha twithukuma na register i timu cionthe kile mwe ni mebete silingi ngilile kwa FKF nikenda wise kwithia ni matonoli kanthini wa mathau ma Kenya na kwa ndu timu cia kwa cionthe cia muthetheni ciitha cie entitled kuthauka any league in this country kwisila wandu ni asuma FKF no tongo iwakwa isu nela zita wa personal chao personal nini effort nundu bauba ikendo cha county government nyeta mutongo i na tanendete mathau ni wolikamu buko kwaku ukaukamanondo bukone kwakwa na yungi unengo estimates yo nini ndene wa league la tunaminie umina nundu tinamenite last 2 months ago no ni Mauvoo asu twainamo ni twainamo ndene wa league yesu andu ma FKF nundu wa kwembwa ngekanesa ni manengie uniform ya timu itatu lakini mambia isu situ nithia te utabani ndo te unengane kwa unja ina cha ndene wa uniform yuyo nasio kaingi na tethe wa ni county government kwisila youth and sports manenga ma uniform atatu na mebelele na ende ndene wa kwanye mwene kila timu sie 10 na mewete uniform kwa kila timu ne yakwatie chao ne yakwatie uniform kila timu yasioka yakwata mubila na endi yukuma bau kila timu ndini wa ilangili 50 maana na maana ni maani sie kwa kulinga na ndu mama bangite nundu tithana technical bench ila mama appointite kila captain yetha member na endi petha andu mobisi wakwa pe PA wakwa na be secretary wakwa alatmetha makwateanite na monundu na kwanditha kiwanzani kila muthenya kondu ndini wa event icio then itatumiye close to 400,000 ndini wa event icio nundu no sete marefari
maseo alama FKF na kila timu zithauka kila weekend tathauka ngemu itano na kila ngemu na ibasi ngili kila weekend na ibangili nyanya na tunathaukie bandu performance aya niona vumo maondo asu ni mukwete nesa ngale kwa nesu lakini ondo wa basa nenda tukevano ni waweta county government na wesa ithi ayu tuneno la uwe mukungulano fe andu me ukungulana MCA governor na wesa ithi ya kisio ki unondo nitwese neza kana MCA mbesa mwami no vetokethia ondo tu executive no implement ya and then wa county ya Masako ngwatanyo yaku kana unana wa maondo mama endeo na serikali ya county ya Masako Williat ekana sie kiutongoi paya ile takwetha pe mobibinano nthini wa governor na ma MCA kila kitha kimoyo kana kila mundu ni wailite kumana line yake yothukumi nondu ithieta assembly where wito ni wakunengane budget na yo executive ni ya kwika amaundu ukesa kwithia mwene nthini wakwata ni maendeleo ala mailite lakini ni uka ukethia no I think ndisi kwa kikamba ndona kwa siata lakini nita perception ya sete iwe nando kana governor Gasomba governor mutu andetha ikwatiania na ma MCA na withia kwi ngali kwe mwethu kumitwe muno kwilengita thukumitwe nyenenda kwasia kana kiuti kendo chago kana wa leo nyubana chama cha kana wa mondu bwana chama cha chap aindwi thukuma nthini wa ward yako nyen mwini example living example nyen ndumitwe na chama cha wipe na nililikana ibinda yemwe twethiwe twamina ila governor na wabinda maminie makwanimo ni twatwikie na Kalonzo atwita baya koma one katu ya atongo inundu yukindo kene chamina kwe Kalonzo chekala yukila mundu na ya mande governor mwikalende muthukume na kila mundu ayeka maendeleo ndo bailite governor eke kila chailite nenyuta assembly muyeka kila chailite thani kindu cha oversight na nete kuiwa ke yailite nye nundu ti ya ninguthukumwa ni governor nundu ti nyenguthukumwa ni wa kila mundu nuthukumawa nye ngethe ya kindu kiki kite na indi ni wa process ya ito ya ke uthukumi nina right ya kukila na ngea governor this is wrong nina right ya kukila ngea mundu ta deputy governor kana kindu ki chekwa kwanza elete ikitata na ithieta assembly tuikelea na etha kindu ki uni chailete na cho tikiti kila pata kuithi wana ila sindu sia ukasumbo sio weta wandu kuithi angali kwemwe ni thukumitwe kana nganyenda igwa na governor ni kwatia ki uni kindu kitha kitechagu aya na ndi nienda kwamba sisi amotumani ile atatu na ngubiungwa ile itatu kenda imwe tano congrats honorable usina nawe tata wata wetu motumani bia weta hata na umeteba kimu uko fiti lakini ni wathani mbesa kaliambe Catholic Church ni ndize kino ni kene chagu unoya to ambo yote kitambi asiata asiai ni wathani mbesa kaliambe Catholic Church mbati ndwaisa kwanesi yue usune mundu we utewa kila tuendesie na ni mundu witha against utongoi wako kindu chambe mutongo itiwa kwa thana mbesa na mutongo itiwa unengane mbesa mutongo ini wakweka maendeleo nundu juta kwasia ni nathanie mbesa kiuti kindu chagu nundu yuta kanisa yuwawe kiuti chagu yuta kindu kanisa yuwaweta nini kunite arambe yes na niyo kwanza kwakwa nundu yune kwakwa musi ni thani thani otaba muingo na niyo kunite arambe times ile na ibinda yambe na nenganie ngili 10 na yake ile na nenganie ngili 20 na yuzi uye ngi okuweta ni nathanie mbesa nyendi kuelewe maanisha hata ni watia ketha moyo tege tambi kwa u azunu alando wewe ameta wa mathethi aya na ende beno tumani unge walika bano kimu ndondo wikete no sio tu Leonard Munguti Ozia sio sio wakete haya na education nonge na kiasi hata mwa mkata branch ya kutoka Miu kwenda Kikulumi yes. Iko na shimo na mheshimiwa anajua na mivango Ivana cho Moffat Kim from Miu wewe ando ele osuwa wa mbrinji osunge kwa sia iwe ndo ikite no sio good you mbene ambia no su kwetwa Munguti ukwasia ndio ndo nekete eto wa Munguti kwa weta watago no ndio kwasia ta Leonard ne Munguti yes Leonard Munguti nienda kwasia hii wanena kindu kila kitechagu nundu mbe kindu chambe ni nambo weta lami
wa muthethe ni 16 kilometers ucio ne ninya ne keije kwisila o utongo ini wakwa implementation ye kwa ni executive number 2 no wegwa ilasi la nakete izu ni lasi kendo utona kuiuko loto ukewa nikiba aya chakeli no wegwa ndo tekunete sindu na youth yukwasia ndio ndo nigite kakwasia nicho tuthi kwa ucio ngi ninegwa ucio ngi nake wa meo kendo kiu ni chabata muno meo kikolumi peke yao kibo chekitwe ndini wa mwaka wa 2016 2017 neke yao nundu wa mbua mbingi nikinokie chakitwe nai akanasiu nikinokie chabo tokaze ima na ini na ndiebo na inasisia na ndeni wa this financial year niti ukiseubi nikenda wise kwithi andu makwa make kolomi mainetha na mathina makwicela ila kwa uwe aya na bebe kindu kingi choka bano cha lelo echacho yasia munene cho cha soko wa mbani wituvingu ya indi beto ambani ni Catherine Wanjiko yes netha ngi utabia kana that chumwa ke chumwa ke ukenge chukite kwa ndelikite mitambo te bingwa cho cha mbani na cho cha muthe na cho cha meo market ni kwa cho sunu wafikia na kwitha ayelewane kiukumwe ndo musisa ketha wine kule twende no minukililia ndukatiwe tina ketha mwikali wa muthetheni ve kinduku yando kulia mheshimiwa ni ndini wa ile 3 kenda 15 ile 3 kenda 15 isi ni namba yotumani mukuvi na ndini wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo TV na via YouTube tu live ni Mutongo TV official no vikie na kwithiwa wituma utumani wa kuvau na isaithia mheshimiwa ni wa kusunga Rastas wa mbetekelia pe department tanesa ukwata ya energy yes you then one department ya energy idiot account government kila teka nitese obasia mawethi uluko maitu na ku make sure kana security ni yatha thinzio maundu maosese wa mu na network ya amulika mwizi na nienda kwasia ndini motongo iwakwa nene ke ya mulika mwizi 19 ndini wa muthethene ward markets sinethetwe itena mulika mwizi na sieke ya mulika mwizi na ilaiti yale tene soko thandatu na sio kuma next week ni sieke wa mulika mwizi ila ni Soweto kwa subu ne Kikolomi muthethene kwa chief na bandobeta wa Ngelesi isu ni areas itano ila sia ileta kweke wa mulika mwizi na teyongela etithi ni market nundu ni nene bie timiongela itue ile na meo market na yote isi wakate miongele itue inge ile so far na itue itatu na teisi wakate miongele itue inge ile weza kwithia at least soko situ sia muthethe ni sionde baipando batona kwisa utweka mundu nubole ilwebo nundu wa kwitha beke bindu not unless ila ukethia you stima ndo ichaon ndebo inondo izune sia stima tisa sola tu tisa sola izune sia stima iko wisutisi ndo imwe ngwenda weza kwithia no ando no mamanya aya kimu ni mukei wa ngai no tethetie ya musio ongera Felix Katambo aya 90 Sandy pastor osune pastor ne pastor okay muno na tuiminukilelia twisia uthukumi wa county ya Masaku kwi mwikali wa county ya Masaku wode kwi muthetheni no nginyoke saithi no wone to thukumi ndo wende wodi ningi na county yonthe ya Masaku ndo serikali ya governor mutwe thukumangite ukanengwa yuke wike kithimini utonye uthimata uthukumi wa county ya Masaku na ki percentage kana si ndene wa uthukumi wa Masaku na ki percentage ndene wa serikali wa county government ya Masaku ula utongwe we ni governor Mutua kindu cha mbenye nenda kwasia pate malis governor Mutua no thukumite nundu kindu cha mbe wasisia kila department nukuko kethia katika kila ward nukuona kindu kitona utethia mwene nthi yuta pandu beta wa Kiva ward nundu ninguba quote ni banenzi wesilanga wa 136 million ula unasiokie weke wa treatment plant
na wa reticulate wakewu kana kewu cha naye kaniwa andu make ba ukacheleni ward na one banenziwe silanga wa almost 156 million na wo weke wa treatment plan na wanyaye kaniwa andu ndekulwa ni muthetheni ward silanga wa muthetheni nituneke treatment plant na ndene wa this financial year nite usioka ingi twike mbesa ingi sia kunyaikanie kiwu kitwa wambaane kimani nikenda isioke safu muthetheni ward yo ndondo paili wathike baone ward nabo ne banenziwe silanga o munene wanene wiye that nyangulwa na wiye no 600,000 cubic liters ila ke kukene ke yo treatment plant na nike onaye kaniwa andu make bauni aya wasisia ndini wa thukumi wa ngava na mutua ndini wa county ya Masaku ndini wa Kenya ekailobi niwe wikite wards mbingilami nondo wasisia masinga nibeke lami wasisia ekalakala nibande na kwike walami wasisia ward wa mua niwende na kwike walami wasisia ward wa kuma kathiani kuika kuyone isu ni Kangundo West ni mwike lami o maundu ao muthetheni the same muthetheni kwakwa nibanekiwe 16.5 kilometers usuchuba wa malelo indi yubo wa ilaita wa food security Masaku ubo wa molio ni wathelile nundu ngavana mutu anenga na mbeu kilambua na nyene witness kwa muthetheni nini nengete aimi more than ngilile mbeu cia kubanda na ekaithite kitaguteswa ni mbua with ya kilebinda na ilebinda mundu abanda ndaleoketha kindu na nyeju ekayute tono kwatwa ni waju nundu ni mbua ni thaiye complete nyendia aigwa Masaku kuma nalika kibelana mundu aimbunga miimbe ate ina leu enda imugatoete modio na isu ni achievement ye mwenene mono ko in short serikali ya mutwani thukumite mwenene according to my own assessment ni wikite over 70% hukumi wake aya nondo wa Masai bitikile nizome motumani elimeva na nondo vene kulyo yiva na ni usiwaka esonge Mutongo TV ni mainge ni kulya ngalisia kutema malelo sele kwiki wa mauta ni enendi kana ni county kimwandavi. Thank you. Mutongo yusu ndiye sia kuliuneke lakini pai mundu wina authority onaeka mundu onanyeta Mutongo MCA dina authority onomwe wa kwikia ngali ya county mauta nundu county mbene thitha na funds yayo na ite allocate ya mbesa na in case mauta mathela ngali isu ciaile kuungama mwene ndinda ilite ku subject wa isu ita double taxation no mutavya yu no muzongea akaneza wa muthia nikenda tuminukilele unene ndo cia kusia muthia Mutongo TV ndavisie alame kwa sekimu ndathukumite mathi ngalesia chama tula betwa chama tula na ya thuwe nundu ona andu amwe takwa ndiye MCA ni faith uziwazi aya nende azi alama kwa zendo thukumite maingale kwisu ndiye kukwechao zine kuthukumite kana kwithukumitwe aya zindina mukwati enda kwa ziara alama kwa zendo thukumite yani mathi saidila manenga kale kwenye ngale kwisu ni kwaje pauni botikona na chama tula ni izu ni ward ingi kune kono kongi na ya thuwe ti kwako kune kono kongi ni kwati asi kwithukumitwe ni kwati no mukwati aya kane some matumadi meva no tuminukelelie kimu no thukumite muno ona kwisela ikundini asanda mweshimiwa ni Joyce nitawalibana simotizo chole kuma utweni wa chambusia muthetheni ni kulya chuo cha muthetheni market mwivungwa indi utongo iwaku ni musio ngai akwathime kinu wetie tu mutabia ngata ndata na iwe ni wetie kana cho cha muthetheni already ni functional na nike bingwe is only that nini se yuke loku weta weta nundu nyene na kiobisi wa MCA na ka obisi wa MCA ni nongelile cho kingi nundu muthetheni ni soko nene na kwa ndo cho kiucha obisi usu wakwa ilangwitha ngebingu obisi wakwa nengwitha ngebingu anisia pamoja na cho nena ndoto cia kusia muthia kwanda teke mwetu minukile nondo wa Masa ni asante Erastus nenda kwasia nina mubeano ndo akwitha ba Mutongo TV na ngemwea kana andu ma muthetheni yutukite ibindane ya muthia na ni kila mundu nukumakiwa kulingana na ndo thukumete na nyene nienda kwasia ndini wa ward ya muthetheni peo maundu amwe matialite
na ningo mukulia o ibinda yeye mwe tialite nikenda tukwateane tumine ta yunondo neniende na ubingwa malelo ala mataitho mema bingwe le ndikwot pandu beta wa kangethe nene bingo ye malelwana pandu beta wa kionyweni nene bingo ye malelwana na nini na bingo ye chethebo malelo eli na yuniendete kubingwa malelo eli pandu beta wa chawicho na bandu beta wa makulumu kikulumi na ngeminea pandu beta wa kalamba yala mikwa kuyubika bandu beta wa kiaoni nondo ni na mapromisi yekeu na ende ndiasia ta mutongoi no mubaka wise kwithia peo sindu ila ta mundu na ilita kwitha ngika na nengo sieka nikenda andu makwa meisa kuosa marking scheme tuminane ibinda ila ya kumark nikenda kila mundu aneo kila cha ilite na ende nyeta mutongo indi kwasia kana sindu ila siakwa nikite sia mundu kwika effort siake mwene ni sindu imwe taisuwe na weta sia mathau siana situ sithi form 1 kila mwaka ninenga masanduku na mwaka ni tiumanenga maithi form 1 kwambililia next week wakeli matukweli kwa ukana kala nondu tethatikite benchmark kana kala kethaga kwatite 350 and above na nikan muthetheni ward uoni gwo mwaka wakana tuyika ki exercises na nintukwika ingi kuma Friday nikenda kila musi akwate package ilo kwata tumine ndio tunga mubea nondo wa education kumukwata weni wito na mwatu education na kwa alama umia comment nzeo na alama umia comment ya hata sia ku criticize critique ni nzeo lakini criticize wala bailete na hindi tukwateane nikenda miaka 5 yithela wise kwithia ni twa realize kila nathi ando mamuthetheni ni asante ni muvemo na mheshimiwa ketha ni muthetheni mwacokete asante sana aya nende mwana muthisia twethiwa nake honorable Jeremiah Mungoti Kim na ulani MC ya wa ward ya muthetheni ni va county ni ya Masako nyinito Erastus Kithuku anzo mone muvya kwa alama atuma mautumani kwa alama tunatuma alama elwele silent listeners na alangi onthe mavikia metha kumaitambanya na itu ni muvya we mwanya twithia na mwendoni wa Samuonza andeni wa Vilingi wa Mauvoo manyithie kila kende no kitika vanthi itu ya Kenya ikala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kwa oyu tiwanesa inu ni Mutongo.